kwenzeke. Kufanele uthande lo muntu omaziyo, lo ombonayo. Ukuthi wena ukwazi ukuthanda uNkulunkulu. Nokumazi uNkulunkulu. Ngekuthi wena uyamazi uNkulunkulu noma uyamthanda uNkulunkulu, ungathandi lo muntu omaziyo, lo ombonayo. Nodadewabo. Asikona ukuthi unoda mali, usingathi umuntu wawumona wawunoziva. Ndosakaphani nguba yini? Ngandisithawa lisithayo. Bana bangakambozisanya ngoMWhatsApp ndawone kwanda ndinamkoma ngoni. Kha ndawone ndanzukwa install namkoma Alfred. Bakhona abanye abantu Zvakaita news. Intathi news ndathola nemkoma wangu. Is that news when ukuthi ndakagara pachema chene nemkoma wangu. Khala ndakamundira nemkoma wangu. Is that news worthy? What's newsworthy ukuthi shi andisikuthara nemkoma wangu? Then that is newsworthy. Musade kutshengisa ukena. Shoka nokuthi akungaye kunamata. Kunakulunyekelana. Kuyengana. So I can tell you by your name to know Kumangwe. Never come to Hallelujah. This is no problem. Sure. Ukuthanda uNkulunkulu ungathandi isihlobo sakho akuvuki kuthomba limpilo lingene ngesango elincane akukho lula Never voice no. Chorwa ukwenza usahathi irwambi lapho sorakadeni indwani ukuze lingene ngesango elincane akapha marinoida pai balele sango lapho liyakhona ukuthi sinalo is the way that leads to salvation. leyo indlela esekusindisweni kukhonzwana bambo pastor la bana tano the boat class la